Juventude Cristão Husi Gereja Betel Timor Leste Renu Betani celebra lorong Natal Hamutuk Sabtu lorong hitu bulan Desember. Ho tema celebração Natal maka Jesus Kristus nia Moris lori Renu lalehang ba itania Moris. Pastora Carolina Angki Watimena ihane pregação husuba Juventude Sira atu labele Moris tuir mundu no pecado nia hakarak no hili Jesus Kristus ihane Moris hodisai Salvador. Kita harus mencari generasi orang-orang yang luar biasa, generasi yang hebat, generasi yang perkasa, generasi yang luar biasa karena ada Yesus dalam hidup kita. Kita harus menerima Yesus dalam hidup kita. Dia adalah juru selamat kita. Dia yang memulihkan kita, dia yang mengampuni kita, dia yang menyucikan dosa kita. Kita harus menerima dia, bukan selebra-selebra orang Natal 25, tapi tidak pernah menerima Yesus. Generation falling down in worship. Iane mensaje Natalia celebração ne Pastor Yohanes Angki nudar maromak atang iha IBTL Renu Betani hateteng presente fura kliu nebe criatura sirafo ia celebração lorong Moris Jesus Kristus niang maka entrega itania fuan o vida banai Jesus hodi ukung. Labele o fo onia isilol onia Moris jovenia Moris yang mundu tu yang mundu nia halo diabo se straga onia Moris diabo se straga onia futuro tempo ona o fo onia Moris joven banai Jesus. Jesus hadomio, Jesus punya plano salvação, plano damai, plano atu for futuro para o Moris. Entrega o Moris como para Jesus. Ho celebração Natal ne Juventude Sira Esperana Fating Jovem Timor Leste Moris iha dame nia larang tuir domin na Jesus niang. Esperança haunian iha celebração lor Natal neno tinirene molo katutama tinang phone hauna esperança Juventude Timor Leste hotu tem que Moris iha paz dame no estabilidade nelara. Haunu dar jovem orgulho tebes no agradece tebes contente tamba kita bele celebra lorong Jesus nia Moris hanesam fo noen kika silo fele baita kata Jesus Moris mai hodi fo salvação baita. Margarida Bello, Nurianti Fatima, VIP.